BJP Rachari asong pen Bharara deralong nang charilo pupen Prime Minister anghoi Narendra Modi nang kechari kecheng pen ningkan kri sian nang kechok mate phurun kethom nang choksi la ningkan kri siang bong Bharara deralong ku PPSI si ki claim ke tampon ma bangso puthak ki paklang pona sai ki deng BJP West Karbi Anglong District Committee me phu rodi brong hang la pen claim ra pera sang ho tum pen chipatir pi ponsi bangso mia long man ke do Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiram Long Hang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron EM MSC atum chitong dunsi la ningkan kri siang bong Narendra Modi pen Bharara deralong kaching thura sai mu ki claim ke nam puthak chithan chimum ponsi raraphan paklang pondo kedamta apur hut Congress Racharya song tum pen Bharara der nang kechari a hut pen non Prime Minister Narendra Modi kechari pona sarkar ka chiprek the dungang thek paklang pono lason si Congress kechari pona hut aims 8 non BJP hut 23 medical kechari anghoi Congress hut 82,533 non BJP hut 1,92,496 anghoi an pabat pondo Lanchot Kalisi Hospital Tovar University Hospital pen kedanglok pinang an kaching thura sai mo ki claim kedam pona puthak paklang ponlo kedam tang Congress asong tum Bharara det kechari hut pen non BJP sarkar mate Narendra Modi ke ja pona sarkar rar pharman kwan si sai mo ki claim kedam pon ma mate ki paching thur pon ma angthek thedum kachiprek dolo paklang pon si angku non iprang an sitami an sosi rar pharman mate rat ki paching thur sai mo ki claim ponji dopiklang pusi phirang ki amai ke phapon hul CM Dr. Tiram Rong Hang pen than pachini pon tangte MP Amar Singh Tiso hin pen sitami Prime Minister Modi ki chare hut ki claim ke nama puthak pen alangli ki claim ke dam aning ke do arat lage det piarat chot kalisi somindar dangara tum an sitami Prime Minister Modi phan aning kang samalam thi than pon Prime Minister laso kechari kechok ar kepleng achiklo lo ningkan no lasi laso ningkan krisi laso kepleng ahot Bharot ang kanglong ke the naya bang ke kaching thur laso kaching thur ke prapen ile tumla theklong lo pil theng mong si fourth largest economy in the world iltum paprang non lo aprang ile tumor ke 6-7 position sido non bang ke ile tu 8 position an non bang nang le lo 4 position nang le la loi si bang ke la pen Karbi Anglong lam putamina tum theklong lo Karbi Anglong tame kaching thur Narendra Modi ningkan krisi ki do hot ile tum akapreka sayang deng central government pen chohang tame il tumana ki pina ke pejir iltum theklong si pini toar pen chenglok school pen chenglok college pen chenglok medical sub central institution pen chenglok ang ton kaching thura sayang deng tami si pen kapa prang kaching thura sayang deng iltum thek ponlong bom loke lasi tang telang sita claim pon bom lo non harogat tumpreng hujai dong kam hamre no towar tame tang telang sita claim bom lo lasi lani non ningkan pli dolak la ningkan pliang bong Karbi Anglong kacelar ke Assam bong number 1 sina itum theklong ji da kacara borenga war sai tame non ki thurmia we tum phan itum ki pika pajir penan itum chi sik pon no lasi laningkan pliang bong sika celar thidung kacelar asayang deng the 2 lakh Narendra Modi kachari pon NDA sarkar ki do sil itum theklong Prime Minister ke man batai ke thom la pen 11 ningkan krisi kechok labang so ko PPC ke claim pon ma ke dam pon ma jasapet Narendra Modi RD ki pipona bang ke ilitum iduk ke lak arada phan chutiki arada phan la pen soarlo phan la pen nonang ki thurmi awe soarlo so 300 to phansi besi RD pipon la so pen si la pen ke kiduk kelak phan RD ki pipon nangli tum ka do bavita chini lo housing for all to scheme do la ke PMAY kolam PMAY hem la nangli tum ka do bavita chini lo la pen non additional pining ki kim pondia bang ke 3 crores a family tumhan
সুবিধা পিপন লাপেন के tangka kadhuri pon bangke lak thora suri thongkep ratrok akuti tangka si ladak net pondo lapen lasologot karbiang long lapen west karbiang long ta ilitum suri thongkep PMAY hem ilitum panang pondo dong kamukam ben wiki be karbing long life